Praise the Lord. Kapag kalanganin sa matay kot, kalangan kiyang kauna sa ngagan maur, agachin muitong, chailan kak maur, ledok lakwat. May kapal machal oralapin ni mensang wat repit discipleship. Discipleship to it kakairata, Tohn Doadoahk and Papa kauno. Tohn Doadoahk me Tohn Doadoahk nan mui wat, bechailan Papa trail kot. Kaun Jesus karong chailan muyata Tohn Doadoahk. Chailan koyo wiyala Tohn Doadoahk. Soni da weni koryao chailan ka kuya yang aramas chikan. Girong mawang Krais yupsapal. Kolula walia ka pupsapal. Baptize la ni marang kot sam kot na kot ngayon sarawi. I kendo i person i message. Ipan yung child matupayo isak tuwaria isako. Jesus masani yang Rael. Isira Simon o Andrew. Periano mawiya lalaida Jesus akarara. Kuma koto yang yola. Yang pampataki yang kuma. Tuan laiti aramasakan. Niyan sa water, ira pulikiti ara unko o yang ala Krais. Niyan sa water, ira sa cho, ko saya, awi po yung gulan may takrena ipod, awi po yung, rasa cho, so cho yung sanganat, rongacha, rasapang. Okay? So ikamelele me, count Jesus pilatat, isime pilata kampuegi ako dan utial karakter, tayo karakter. Auda pa naramasa. I aramas mangay, I aramas apal, I aramas koka school, I aramas kapchakay. Okay, karakter tu itu auda pa naramaso. I saramaso. Kamu yongoy paluara traga kaite ki aramaso. Tama mamor lalen I aramaso. Okay, ceka kelangki aramas ni Israel te momorael te Masarael. Okay, masa raya, masa mau, amo. Kapag kau na chay sa konongan tayang iusangan at mekidi ap mo description kawewe momani chay gengkiyang at chay kawewe. Ap yu uta na ramas memor laleo I character ato masanang bombe character easy, okay easy, hallelujah. Okay, so niya child udial te koronge wasan wata masan ichok makoto yang yola yang pampataki yang kumatuan laiti aramas ni ansa water mira rong pekaro ira pulikiti oidawen. Okay, Tohn Doadoahk te son papa Krais require full commitment. Takot kapur makaikin lo kayang waya. Full commitment with iban sejuki yang ay excuse lale. May iban rompe karanggot pantajo wiya regardless of mentaja mas miay choja deso mentaja maramas pungi deso mentaja ma apal demangay. Okay, ma kichel karonga pe karanggot udaja wiya isongan karakter isongan aramasa. Mekano ko tatongi. Imepan qualifies the call. Imepan kamawiala, audeta, kamaraniata, aramas meakaro. Omupuko ay pukok chow tatasapang. Yet ngoy maing tatongi niya. Tatoni masabuyak, tatoni sosa. Okay, ab chayban sala kilang ki chayban irong kauno. Chay tacho ko saya yet ngoy maing tatongi niya. Kamelele me karapa akatinekar manakap ko the 12 disciples tatane mangi ma manpan pangala ekerrel. Okay, ran pugat turin so long kauno ekerer ap malawlaw mekon wiala disciple takot disciple Tohn Doadoahk. Okay, nan maturi isak walu isak tuwa uriya isak. Ako saya Jesus mona katlaw kalap kodong kadal scripture apo kita the greatest commission dakot commission peker I peker me kamu yung ay pekerang ma just chu pekerang chay yan chun sarawi I makarata un momo chos chu yang chay megot chay so chu pekerang chay len chun sarawi kuwi mundi uda kolda pa mawar. Okay, child pekerong we are the disciple. We are the Tohn Doadoahk. We are the Tohn Doadoahk. And so you can go say yes, okay, you can men sang. Pagita
the heart of God. Nong yongan kauno ngong kilar. Trailen buyala chuntatok. O buyata chuntatok. Okay, ima kauno kayo ngongki. Ima kayo kauno kayo ngongki. Me pan sin me pulkan rail chuntatok ang kauno. Me makan chuntatok ang kauno. Okay, taitalin na nim sarawi. O chuntatok me Jesus. Patapataki ang child wasa wak pasang. Wak pasang child. Eng, sana kawit ang good chay kaya ni child chuntatok kan puranane papa im sarawyo. So lang me pan susuki ya more sojuk anano yala chuntatok. Okay, it's just bandame. Ranak kuya puiral me puinin kono pata. Ranak kuya puiral me yang kitin an momotso. Mamia relationship on Jesus, como we are chuntatok. Okay, ma como sapal, como we are chuntatok. Kauno we papang como nam pilipilwot nam bakerwot. So greatest commission, commandment me the word commandment kokolik, okay? Commandment maduri sa kriyaw silisa kisu. Kachel impekongi commanded kachel tuwetra peker yo. Komu yo ngay pekerang limpakong kot. Cha peker so cha pilipilla le may pan limpakong kot. So may limpakong kot maurlar. May stu limpakong kot mela. Okay? Commission tuwetra pakatar. Pakatar, como yo ngay pakatar. Cha pakatarin buya mekot. Aman kin buya kapakap kumain kot. Tayanana buya na sampawad. Tayi kuton buya. Ayimo. Komanane muitong Krais ang meur o komanane so bailang peker. Okay, peker kapulipuler. Maduriya isak walu. Isak tuoriya isak. Okay, ipekaran mo kareta magchay pekerak chay sutra. Autapan ta chay bangguanin tayang aramas. So imichay kan we Bible study ki. Okay, pechailen we ko momang Krais o we kita chay ko wanin tang aramas. Pechay ko wanin tang aramas autapan na chay momotso. Chay ko wanin tang aramas autapan buksa rawi. Okay? Chay ko wanin tang arama chay momotso kanimara kamelele me koras me pit nan buksa rawi. Ay me chay ko wanin tang aramas. Abudano chokono chailen uyu palia chay ponsosa Jesus. Okay, but i Jesus ima puksarawi. I Jesus ima pasanan momotso. Hallelujah. So jojo naramas. Jojo so lang reker real lereng lamau ki yang payang sapal. Ipa mo itong Krais ay morpo. Istumen ko lanan el men yang ko lanan lang. Up yet. Chay so chuya kila iya chay kaun. Okay, po machay wiya kila iya chay kaun. Arape wat kisota chay pilipilala. Chay bantu ito Simoni anturu rawitatan. Kosa tayo rawi uyaw yang ala Krais. Okay? Kosa tayo rawi uyaw yang ala Krais. Kosa may kosa ya isu kosa ya komuyen kosa la amu totokan po kampanya yang ala Krais. Isu kosa ya komuyen full time po komanani tawo yung Krais tuwid sa disciple ka. Okay, kichel pe karang full time kalap kap kapurayang ma. Okay, kichel pe karang full time. Okay, kichel so up tama full time kasampala chay mongyong. Okay, may triki kailo kasi sang poy bani tawo yung Krais. May triki lipanet perin kasi sang poy bani tawo yung Krais. May addicted may nanani peran ginangunuto kamal nanak kong sakaw. Okay, kasi sang poy bani tawo yung Krais. Okay, and so my child we are song marketing kosa sang wa akauna pan kay puya ti melaut sang. Kom bang product kom passionate kom ngong kier kom or panaramasakan mesay kyang kom or lakarda pan loyang komi amupito yewe yo kalok seli. Okay, kay tek puya ki momotso unta pito yewe kalok seli. Puya ki limpakan kauno tatoken kauno mamomotso unta kowe up table maula. Amarasotun ta kowe kom ka kowe ma kom upsapalo out ki nganen kot panganen kot utan pananso koros kamakalegi child. O tatangkang child. Okay? So, imechayban, watakati tuwan, iraila kan may tawen Krais, may puksaraw katete yung child. So, ipan, watakata na isa kisu, what? Matubayo, isa kwalu, lelriya isa ke? Matubayo, isa kwalu lelriya isa.
Rani Jesus kat kola, bonororo en len Kalili, ap katin masaniyata soset riaman, Berianeo, Simon matan ki Peter, Oria matan ki Andrew, ira lalait ki ara uknan leo. Jesus aramasa na yang ra kumakoto yang yola yang pataki yang kumatuan laiti aramasakan ni ansa otra irapulikiti ara uko o yang ala Jesus. Okay, so aramasaman me pangko kauno panurong ng kapiti wa pangko mangay yang kot en tatangku utana panakar. Okay, sapulman Jesus pekar sota mimini palwarta puepil pitata wuklan maurunsak en arail maurang kot. Okay, so pekar wa sota mimini physical dueta nan koto aka lustu koto aramaso mokit paluar. Okay, pekar mo sota pekaran kot ren kitai solang sota mimini physical apo mimini palukoras physical or spiritual. Physical yai ngoy palwara ya porsang so ko mangi me ya esape nga porto. Ani palingen songkan me kauno ya kerong ya yen morki ko so lalale ke se santango kan me kaitek kuprong kot. Okay, i pekaran mo. Isang me ko so ya ki chai saulang chai ka kupsapal. Malawlaw tra me uyala disciple uyala Tohn Doadoahk. Aramasaman me nipaluar yay ngoy ko toy panaleta Krais alutato na molen perti kapakap physical mo. Okay, as spiritual tamuri solar wuya ma pokita ipeker so ipeker ne masliki ipeker ne maslale imo me pang yala disciple imo me pang ka kuyala warakan kauno may pan peker ne masliki a maslale iturin pere na klapalap kangoti nanak tipon kauno so chay rongai set apart but disciple wat ki katoror sang is ngoy katoror sang ay kaperen katoror sang penay kamelel o aleta is kauno itawe ni ngen. Okay, ni arail peki yang pekaro arail chapiata kaskul and Tohn Doadoahk. Okay, aramasaman saulang man niyan sa me peki yang pekaro ni physical the spirit melen ni physical ansa me peki yang iyan sa me chapter kaskul ni palingene. Okay, so chaipan so chamen songin solang me aklapalap te kango ti tepil pon maso terin solang pon maso. Okay, me tuwe chaipan da ay solana ni yuki soyer. De as just songa choyo po songan ngen choyo. Okay, songan ngen yo me bangko sinen ta ekens kuprangkot ni tuwa na parakwaro katarawe lilimpa ko parak pawe. Ban jaban la chay papa ko tap mamya tanganan po maso kango de piluya ka kaun ko trail nganen Satan pantatok chachan chay lipsapal. Okay, karata ko sampal ka trailen founded trailen but sapul matay posonan masanang got o kaway din ngayon sarawi. Okay, kauno sa tagak penuwang at peni maurin kotra pepol maurin kotra parakway mau so chak la pala papa kango ti ape kamkamakit. Okay, so Tohn Doadoahk we kumoita nga child more Krais unsak en kakaone may banda yang Tohn Doadoahk en Krais yang warak en Krais yang disciple en Krais arya solar ngoy me kakaon po me kakaon. Okay, so a child more in saulang tuwa dyan sa machay lipsapal. Chay lipsapal, percent limaw mo, na chay mo rin solang. Ang sa may ikapakapi mo itang Krais ay mo, emakon tipaykan, kotlong lali. Percent limaw, may bangko sa yak kairta. Percent limaw mo. Okay, percent tuwa isak limawan mo rin solang, kairta, murin ang sa ukola. Murinan sa ukola, imo karitay ko sa iya. Ichuka kaleta cha Krais, ngayon ta imawar, isolara na na Bible study, isolara na na kawitin mechikan, ngayon sa raw may isong kawit. So, percent and 95, and a child more in so long a koto, murin a child retungong Krais a child more.
Okay, so chaikin alesang ni Bible study, chaikin alesang ni kawitin armas mo. Kakairta mi kosya. Chaikin alesang ni kapalakan. Okay, process. It take a process. Okay. Bangolanan matupayo isakisu lelrie saklemao. Matupayo isakisu lelrie saklemao. Bang watagadicha passage upon chailangak Matawa song bayo en Tohn Doadoahk medi da wen Krais na mueyo. Songen puin bayo. Ar komuyo ngoy pang kaskul sang mesilu aja pampilata eu. Kaskul sang watki irong tame aral sewutar ara japan pilatanan menia oya kara pan Jesus a plata mea kriamano. Matupayo isa kisu lel rie saklemao. Sang niyan sa wame Jesus katin trapiata kaparang kiseli sa pulimapatak masani kumay kolula o welia kapala po wen court karandor. Okay, may kolula welia kapala wen court karandor. Sapulman Jesus patak mo. Anso pukat puwege udangan trepel tirin momocho kangen dang aramas. Momocho isa sa membombe men waika mentinda men waika miayer pastor menta ay kangen dang aramas rangkolula porete mol rai kang proto sarawi. Okay, likaman ngayon saut mo kan, likaman ngayon saut. Maiyan Jesus apatak mo, ngayon saut, Satan, imawiyayang kamuyo ngoyang kang patangi, tuwin Jesus apatangi. Okay, ama kachay men bombe, mebel rongrong ngilay, apkan patapatak, apkan lusulus po narawa, akamuyanane, kapurela, sapol mamumasa no patangi, tame Jesus patangi. Masani, kumay kolula o wilia kapala. Kolula o wiliakap. Kolula tuwache pan repent pan pungkiyang coach mangoyar mas pan milaw makongya. Wiliakap alaw ni murinay kolula o mamorkir morung Krais. Isolar mamorkin senay. Ime yanane ko wat puksaraw po isa sa yango kan morung Krais. Okay, may pan ipsapal chay pangak wat puksaraw ipan ipsapal apo pan wiya try moro. Pweki istuwe weki. Masani bo wingkot karandor. Isme watong ketail wingkot yeyi Krais. Krais watong ketail wingkot through ngen sarawi. Okay, Roman isak payo isak isu. Wingkot kaitek mongate nimpil. Okay, share scripture warranty last week. Kaitek mongate nimpil tame koskoso ya kaitek megos mechaika kate ta ime wingkot. Ab wingkot ago dito sanan lang. Okay, wingkot masani pungula, righteousness, peace, purple, joy, paran in the Holy Ghost. Sanrengen sarawi. Aisme wato mo Jesus. Okay, Jesus ime karata kompani psapal pengen sarawi pang patlong rem. Ime pang wato pungulao. Como yung juga katoki ata trapong trapan katoki ranes lakap chafil. Oso atra wiya mau yo mau mong Krais. I mean mong coach sam. Po wana child patkul pon akatskito Krais. Po inchang Krais kelip makelekel makakuten dat patay kan. Okay, it take faith. Poson kelip ka kamelele sama buksaraw masani. Imekaratar mas choto kun wiya wat kun rongrong patangan o laben legelikam. Trinarmas kindaya me legelikam. Is chuka Japan ki po trinaramas mengen saraw saira rail maur. Merai la leta. Okay, pues que me le lembuk sarawi. So, tami song ko saya yang ketrail. Wasang wata ban kaya di coba jalan kakasa. Ni muen Jesus akot pon sampawa dro. Songon naramasakan me eka ki sabol mo Tohn Doadoahk the warak the disciples. Okay. Kumay kolula o wiliakap wala. So Tohn Doadoahk mana pang kolula o wiliakap. Pang kolula o wiliakap. Mau ya patapatak na nim saraw ya patapatak na live abe. Apso a kolula o wiliakap. Ikaw kawela anso. Ikaw kawela anso bukauno sosa easy. Klang anso what? Ansong kono patatel mor telen yang morla. Chay pan mor soduk ren Jesus te lokolok soduk nan hell. Okay, karata ime ko sampal kik chalenter in sono ke papa kauno masotra child relationship.
Okay, kilang story and Mary Martha kotero pun papa kauno aso ay wong Jesus. Mary Mimi chani yali wong Krais pokita emen rongasang emen fellowship emen communion emen wongi ningen. Como yo ngoy pan mene wongi ningen. Okay, ngoy yan sa may pilkoto ya patapataka ya sa may so try time ang court. Ong ya waste time nan lalaya so trakon so trakon me unsak. Okay, so trakon me unsak. Arita kasi sa no ko we life abete ko silika lok ma kom sai kolula wili akap. Okay, pwede kita so katrapa. Kautak, uyapang kautak, absotra relationship ta ngayon lale, sotra katrapa. Ata religion, ata program, ata uyapan naramas. Okay, dari naramas kan mall kia intas o nga, yamo mo na ibang ko saya. Pwede me kawewen puksaraw masani. Kolula, wiliyakap, wing court korandor. Ansa wa Jesus yeyas, so ko saya me korandor. Pwekia polar wing court ka potlong remo makamup sapal. Wing court pangan potlong remo kaun komita o kasaleta manamanen kauno. I wing court makamka kapaka mas mau gila. I wing court makamka wewe kita makauno wiwian an samba. Aramas koros mesotip sapal nganan rotorot meremi milale. Okay, aramor aray malia le tu echa samba. So I will waste time akamayong aramas man mistrip sa palpo kita. Tu echa more riau song ang konak. Eu ngayon saraw eu sotra. Ara waste time kawela anso. Okay, akakamay kita me pung. O nga aramas man mistrip sa pala. Sotra amen sawas. Sotra amen sawas. Hallelujah. So wasay wadagadir isa kwalula riyaisak. Ariyaisak e wa masani. Ekatin taulasang wasaw. E apil masani ata apil e uperian. Same so son nain sepedi. Pucha kriyaman. Ira yang arapapa mimi pon. Wararail pot. Onone arailungkoy. Jesus arakachin malipera. Niyan sa water, matawa. Iraye yangi papa. Wiyaray luko parapan laite relaitero uko ola apro onone uko. Amasani yang ra. Ni an sa water ira mentaki la samarao o warara poto ira yang ala Jesus. Okay, matawa. Kecil lip sapal ngayon saraw mimire child. Chay ganindadra. Koto yang turina child excuse. Ayam mo mangkaw na ban tatong kang child. Turina child excuse. Naisarian puelel, naisarian chugchug. Ay boda luwak. So jalan mo ni. Yata na child excuse kan. Mag child lip sapal. A child bigger and go to we chay kila excuse. Pans palay child. Abang pokataman choror. Okay? Ria saksilu, Jesus arakatin, kakang seli nan kalilipon, kawewe seli, nan sinakoke kan, ren mensusakan, kapakaparang ki rongamawan wingkot. Matawa? Kapakaparang ki wingkot. Atama kamuyo ngoy, kapakaparang ki. Okay? Okay, aramas pilkininda. Akmais siya na nintang aramas aleta Krais. Ei, main kemelel, apu I aleta Krais meritungong armas wingkot. Okay, I aleta Krais ritungong armas wingkot. Ay bang ko saya wingkot wat kia do emi minan lang. A Krais kot kidor wingkot pon sampaw at may man meposo na bang potlong ng wingkot. Aban morgi principles, aban morgi wiyapan wingkot pon sampawat. Kaporoporen wingkot mimin nanam nor lawi mela. Abang wiyalangen, abang minan wingkot. Okay, and sama Krais mimimparay ko saya wingkot karandor. Ima wingkot, ima kat kita wingkot karkarani rail. Anana pola. Po wingkot ang patlong remo yo rey. Okay, Krais anana pola. Po wingkot ang kaun komita o ngoy. Ima chanane kip sapal. So Krais wiya patapatang ki rongamawan wingkot o kam makelel ole
kamakamawiala. Songen sumau uluwat chorus rena ramasakan. Okay, makarita chay so kakatra patak mawar close iti. Chay ban patak o kamawiala ramas. Marese umau kapakapki arese umau kan. Okay, chamanta ansamiyap chay sapal pompe ay wamparon kan miya mesa umau. Ngayon ta chay kapakapki es umau. Puetak chay Jesus. Chay kak wuya puya masanik may tak may kilangi wuyak may kakyang wuya. Uya karapana chay panluka yang Krais na chay more. At chay kang practice, chay kang release power and cotton koi. Karata chay pan men solo makoyrtasang wewe gijan itarope. Chay pan men kak, chay men kapayata, chay men wuya. Song Krais makauno masani. Okay? Ari. Mare apuntant kila wasa koros nan Syria me kareta aramas koros me suma sumau kisongen sumau kan usongen apalakan tuetra aramas me ngen suet tiatar pewe me saliel kan me motor kan koros ken wisik panaren Jesus ap ken kakela kairalta men kakela kay kitrail solong koros me ipsapal. Okay, I listened in me last week ko rane chikos ko so yung child me pilata wiyala tronta to pag child kakairata chay poson puen parak yung isk child me kauno karang child en buya. Okay, child en buya la so ko sa yawa sa me Jesus kin kamau yala songan sumau koros. Okay, songan sumau wapalakan tuetra mengen suwetakan tieta pewe matawa child men pombe child what buksaraw yang en swat tiatak child chonga sinwini kan mo tuetra child lala wakot mo tuetra child pongi tikitikana ni mong kauno. Okay, aramas man ipsapale so chokono aramas me so ipsapale insene aposon mi misilinan truko kan komu yung ngo ipsapal just chokonon toke Bogita, kauno uwang, tikitika nani kan, kauno uwang wunani kan, koson so, kapurungan. Okay, sampuka sa kairta lale. Okay, ay panenay sa own witchcraft. Aramas koros me sa own witchcraft, rekalap aray panenay kalaping. Bogita ngayon south kakaon rail. Kawekin rela sa kaunway, kawekin rela popot mo'y pesang, kawekin rela aklabalap kangoti, kawekin rela nenek, okay, kawekin rela rape, ngayon south mo kan. Panay na yung me ukita kauno sa nga mas kokoto, panay na yung me parara, panay na yung me ukita pongitikitika na ni, Satan kin kaway rela. Okay, karata ay panay na ola monat so lang la. Ola monat solong la nisongan al koros. Okay, ale naklabalap kango tiprap incest tuetra popot pananam panay nenek song koros me deep pogita pongi tikitika nani so wutingan ngayon south kaunta kawela sili. Anso may ipsapal, ikinta irayo ko tinimarang kaun Jesus. So jang pungom naman ang tokay panini. Ay panini pampapakot. So may kakela kayang katrail. Huwag itala try kapakapakan. Yeremen wiya mama yay. Kauno kiyang katrail adordi. Kauno kiyang katrail bewedi. Okay? Makamangi me nana kamal may pasang apa me wiya. Luwatinang panini. Yeremen inta etchang nanach panini. Cancer abe yermen inda etchang na nach panene. Kauno kitong trial me ipsapal. Okay, Yahweh ni ipsapal. Krais in you, kolose eurie sa gisu. Krais magachkach lalaman. Ime answer, ime pasapang. Okay, may ben so long ichamikak patakais chuka kaus ngayon sa utrape. Ischito tongi manamanang coach me kito. Okay, ikatsuweti ala kauno. Kiyang komoy, kiyang yasangan mata-matawa. Chaban sujo kilang kitrabok kaitang kitramakin. Toto, kamawi ala ramasabi. Kaun Jesus. So chaban mumpukata Jesus. Niya chaban kamelele me kakong yasong koros. Okay, saliel kan. Memachor kan. Okay, iyay kapakap o
kangong e kichay le niya chay kapakap. Chay ban men kaunon to tongun kichay laut sang ma. Pwede no kitir ma pan wuya. O amen. Amen. Kichay len wuya laut sang ma. May pani chichar ki chay patak. Ay chukulang wan manaman kami watakata. Chay sa chukalangan ala kauno. Manaman ka. Kung kalangan ala kauno kay tong kichay. Okay? Koros kin wusik pa na rin Jesus, ap kin kakela kay Rella. Lapalan poko nap kin ititawin sili sangkalili, sangkani, okay, so I pointed lapalan pokon pogita rakiliklang, rakiliklang mo kiting kauno kan, apolla me uya yung red. So was song bayo, song puinin aramas bayo, mitawin Krais and song Krais kat pun sampawad. Kayo ye crowd and matur payorie sak lemao. Crowd with a pokon na ramasen. Pokon away. Krais mo mo pokon o tangalamo. Krais mo mo pokon o tangalamo. Repok pokon sili pakpaki. Wasa koros Jesus katilaya pokon o pakpaki. Ramenronga patangkan o ale arail maula. Reitaweni pueki pain arail anan. Okay, pena railanan, apu si mawasa mamia change and lala rail. Okay, so I kayon sa naramas me itawen Krais. Reiti itawen pueki railanan resto katapan kemarawo kilateso. Reiti itawen chaporan halesang Krais mekot. Okay, isang kayon naramas me kinitawen Krais ma. Karyaw ye tax collector. Nan mak riau isak lemau komna kencing di kui melaman cengidi komna kencing di watak mak riau isak lemau dua tax collectors iralakan med dishonest dua restabil melel rail kin sapeng limbakan god rabil men we ada rail semudingan so I korean puinin aramasma. Okay, pan sapeng limbakan god pan aleta Krais. Abu chuka kesela kana scan. Okay, abu chuka kesela ay pobot malen. Istubi katraban ke masa ko pobot teso. Traman. Okay, ako saya immoral. Chay ka pata kap machay so chuka mau yala tama chay bang ka mau yala chay ka take. Yermen insin sana mau nanti. Okay, ngoy so chuka patakli ka mau armas. Puegi uyang nyoyer. Ansa mi ipsapal ngoy wiyok kitipay ikilangatanan hell. Ikilangatanan hell. Ma aramasaman kin pata kong komi ichi charki ta komi milalen esa ikilangatanan hell. Okay? Esa ikilangatanan hell. So ya kayo aramas rawatal seli reyang atrap chang seli poramenale di aray kamawla. Remendaki may waglate zo waglap yenalesang. Okay, miya sa ulang song ka. Yenalesang Jesus. Yenalesang I Tamin taga miya solan songka rakatan ki rail solan po kamelele puk sarawi ikingola im sarawi me pongi Jesus up and so me Jesus so ya me kot ikapopon kier. Okay, iwewen ay patapatanki kapakap po kapakapakan maso trapasabang koyuk chay makareta chay kang kataralati pa chay wiya kapakap. Okay, puegi kasayayar nan malika ka wala sa kuno sa kwalo may bangkang kansa ng mga deep ariay kapakapakan ka unos chokoronga so kayo may wiya kapakapaka unos utrasapa ngoy makare tay chuka kapopong kikot puongi masanir mapil pang kapantela kamao pay me popantuki ki mengkaskulia ay lalapot mengkaskulia nan pantala corresponding learn mekot. Okay, Maria Chechuka to a crowd. Tamarawia pakpaki por menale sang megot. Ngare isang naramasa ka message ngongi masran bukilara menale sang megot kauno. So the crowd. Okay, Korea tax collectors realeta Krais. De Israel me dipanakan realeta Krais aprosto mensuiktip. Dirin saulang te sonita wen Krais. Namparang kono pata teliki temen pompe. Okay, tirin saulang uya songo. Aleta Krais abukang kesela. Kay tek chapel nang kono pata men wai ka. Tirin saulang men wai me kabambil puriamoy para ba ngip sa palre ko sayar atal kaskul ka sa troyo. Apan sa me ko dong inang nutuk kabil kilang rakat ka sa kamway. Kabil kilang resmo ko mau pa ka no mangi.
isongen saulanka. Isongen itawen Krais ka. Metuetra. Estopung. Ongrel pung. Nanarel pen matamatao. Ongo estopung. Estopung po kamuyong oy pan deny ourselves. Tapan John mechiki la iskita. O Japan men more sarao po kot sarawi. Okay? Okay, riya saulang raganinda. At Jesus can nim wine. Nanarail culture, nanarail chia, question nim wine o tigdikosili. Okay, sip. Pilkamatip saraw chay can nim wine. Sip away. Pil wine chay bikan kak taloyan ang kana chay monga men kamakelape. Koyang ni sakaw po yan sakaw kila, edib. Ikaw kawe yola. Okay? Wine to it a vinegar up and maybe the young up sin. Okay, nitami tolo tape. Use Begot me chastion we work up a child justify child baroque de back up a child pungin we a tip. No, come young I bankele plamon kauno. Chaban suji chaban guitar mas in taking the chapankele plamon kauno. Atamako yuko somebody Israel child. Yamoma child, Yamomana child cat and kia child towing Krais. The child young crowd, child young tax collector, Coslua song and so long menda. Akamauya la suibanita weni. Mogan to it obligated to it a child song on Pinon Krais, Tamil we are younger child. Okay, child song on Pinon Krais, Tamil we are younger child. To it a restore de Chebankilan Luke is a qualu paisa keulil paisa silu. Come kak and trinity. Luke is a qualu paisa keulil paisa silu. Because yes, on so long ka me kauno kamaurela. The kaita kamaurela tran kauno kak mini kamaurela. Kauno kamauyala. To a rita wen puegre feel obligated. Klangan sa maybe yaka school and may wrong okay, check and may wrong pueg kosana day. Correspond young may wrong. Okay, can mayroong po application to it. Aramas kirkilang so jam mayroong kaswut kita rima ko yang ke mayroong. Mayroong me out of love. Because ane dier na mamo kamen kiyang court kapil ko torong masano kapil men kiyang court. Megot me out of love ima kauno kupur perenki. O ima kauno receive. Kay tek law, kay tek application o up limbak. Mayroong en mo ni me kas saya ama ong itaw yung Krais pil duetra. Kasi doon sa nga naramas, renda. Uy, anay pa yan sa ulang lapwe. Puegi. Okay? Anay pa yan sa ulang lapwe. Duetra ka feel tempted. Ka kon me kompoy band. Kompoy band tong Krais na ipan sa ulang lapwe. Ikon me poy band tong Krais. Puegi awi uyang mao ka na yanane yang sa ulang. Okay? Mo bils chumelet. Amen. As chumao. Mo silangan ko po kita eutra me nan pungan me payawa eutra me kupurki. Okay? Damin daga me ka feel ka poi pantong Krais si makanane ki yang saulang la kaunos tu kupurki. Porque como yo ngai depan, imo paim tate patrakan so tra me ko tio japan painongi. Moni suchakak ija la leta kalangan ng kot aleta. Okay, kareda may banda. Ay bang kiyang go try more po tame uya yang ya. So ikiyang go try more po yasa me ija ka mauren mo. May kang kiyang go try more imelar. Iwewen lalawang en sarawi. Pui sujang en saraw bang patlom lale imaleki polang Krais. Okay, so iban sucho ko so iya. Iban kiti last the disciples, the 12. Krais lukeko madu payo isa kwalul resa kriyaw ime watakatarnan kaskulan ranet. They follow simply because of the command. Tuwa ekerchare sapeng kay tek puegi yaki. Okay, mabang puegi yaki beriana bil bangkang kataralara papa wabe. Abroda just sapeng. They recognize that Jesus has the authority and the right to rule their life. Iyay pointen ma. O iwasami bang close here. Okay, and so me komo yung ngoy. Also tame kamor pa mimeren Jesus ibani tawe regardless of what so really bilibil tame le long ya 1 point na. Okay, yi songan son tatok
me Jesus raparapaki o me kakrapaki itibak nan muiwit. Okay, asang sulupo ko may ko sa yayar mo kaiden. Iwewe na pilata me kriyamano po kita men kasaleyang getrail sangan karakter sangan condition sangan auto pa na ramasta me kakliki mapan lang makapang watak istrin so lang me kriyamano rai koros me laswed ako mo yongoy me ko chalelong kadra chakang alayang so lang po kita bimiselina number silu Korusya kan me ban tilwe ng kapal regardless of what so bilibil what come what may Israel me nampapayo Israel me sangan disciple me Jesus eker po eki karapa karakter me irong Israel maraban display rapang kasalitan ng sampawat okay they recognize Jesus as the authority makampungki ang kauna me ime kauna more o ime and kepungo manaman rule Arya pang kemesang atra kamay kan atra complain kan pang kemesang atra punod ki yawan boy loud and papa court. Gema chabam kamele me Krais gelep chameal. Imet ansame patakin Jesus o toralar po kanane kasi la da kanane wiyama. Ari crowd o ramor pasang resupe isang ori. Asupe lang warong ko inda kumail. May saripanyang kukola. Apicha ko sa pangkola ya. Where will we go, Lord? Como mo ka tungkol Alan Moore, something like that. Abi i ko say wapang wiyala mo ko say yo ay ko say. Akaw nan pangkakligi kita. Nam pegarwa pegaras cho mangay. E mga yung adra Israel kan aral karakter aral Moore tuwe tra disciple ekriyamano. Amen. Ekaman po aman. Judas. Abchachane Judas. Pueke kaono kaston pola epilata Judas o. Epilata. Okay? So, iyay kapagap chay koros me korkorongak chay ban. Osatar magchay kang yang ata pakpaki yapsuto wukilalale pakpaki yerap kapkapereni tip o pakpaki pagchay mang kapong paypant. So, chay ban mentuwecha me kriyamano kercha rasapang. Poy laut poy jigijig. Mama okperen. Retiluwe ba. Ilimbagan kocha. Para la parpasang uwapan tatongi. Sangan sa ulang man. Mean kisangan mortuwecha mo. Chay kapagap. O maing siwa koch kaon lapalap kalangan ng kamay. Kalangan kiyang kamay sapul mamamasa ng kid. Yay kapagabo Lord korusya kan merong liang akipin ngoy sementuetra warang kama kamgatimpilata puye ki karakter puye ki meur me bangko saya yes Lord ke mesang pinata kano Lord akaunta at meur way kasanga tinangat kaperin kan me karamba sapul mamu pegar ponat meur a pegaran court en loudla and loud pasang nanat more sa kapriyang kamuyat kapeng kasaba kalangan ng count Jesus mewiyat kaunat sang kamor kukulatra. Amen.